Našu današnju priču o fažolu, grahu, sjevernjačkom bažulu dobro je započeti upravo ovdje, u vrpoljskom restoranu Torcida, hramu tradicionalne spize. I premda se ovdje nude mnoga tradicionalna jela, upravo grah, fažol, taj bažul sjevernjačkih stolova, ali pripremljen na izvorni dalmatinski način, odiše svim odlikama dalmatinske kuhinje, a pogotovo one dalmatinskog zaljeva. Ovo je fažol koji je prokuhan, proljeta je prva voda i sad ga stavljamo tu. I sada idemo stavljati namirnice. Malo suhoga mesa, ovo je ovdje paprika, pomidore, malo petrusimena, malo domaće ljutike, to je jako bitno, kapule malo i bijeloga luka, crvene paprike, malo soli, ne puno, zato što smo stavili malo od pršuta i suho i malo konšerve. Na kraju imamo pešt, tu je bijeli luk, petrusimen i panceta. I to se dobro spasira, da se usitni dobro. Jer to je bit svega u tom fažolu. Sad se preljeva temeljcom od fažola, suhoga mesa skupa. Sad fažol pustimo da se kuha 40 minuta i proba se ukus i to je gotovo. Uz ovaj tradicionalni dalmatinski fažol iz Torcide zapravo se možemo vratiti unatrag, budući da ovo jelo sa pričom. Naime, nakon otkrića Amerike 1492. godine, u 16. stoljeću, dakle nekoliko desetljeća poslije, uz dragocjenosti, robove, stiglo je u Europu i povrće, razno povrće, među njima i fažol. To čudo moderne, ali i tradicionalne kuhinje. Dakle, grah se ipak širio srazmjerno brzo u Europi, a pogotovo u Francuskoj, kao što ćemo vidjeti kasnije. U Francuskoj, dakle, u toj galskoj kuhinji, od Provence do Provence, od provincije do provincije, od regije do regije, poznaju razne načine pripreme fažola ili graha. Najpoznatije sasvim sigurno kasule. I to po zemljanoj posudi kaserol u kojoj se on dovršava. Za njega je u prvom redu potrebno rastopiti gusju mast, potom dodati na tu masnu podlogu komadiće polusušenog buta od ovčetine, pa nakon što smo ubacili kapulu, pustimo da i ona zazlati, a istovremeno to podlijevamo sa malo mesnog temeljca. A to je temeljac napravljen od janjećih i goveđih kostiju. Dok se ovo zlati, možemo kazati da smo bijeli grah, koji je kasnije hibridno razveden, skuhali i ostavili nešto malo njegove vode. I sada kad pogledamo jedno njegovo zrno, onda se možemo sjetiti velikog, zapravo, vladara svijeta, Karla I. Španjolskog, zapravo Karla V. Habsburškog, koji je ujedno i bio gospodar svijeta, jer se njegovo carstvo protezalo oko cijele kugle zemaljske. I u njegovo doba su povrća iz Amerike zapravo stigla u evropsku kuhinju. Međutim, grah ili fažol se u svim tim kuhinjama održavao više kao ukrasna biljka. Ali, kada se nečakinja Klementa VII. Pape rimskoga, poznata Katarina Medici, koja je bila veliki gastronom, je ženila za francuskog kralja Andrija II. Onda je Karlo V. kao jedan od pokrovitelja tog vjenčanja poslao prvi put na francuski dvor, ali prvi put van Španjolske, taj grah. I kako je zapisao kroničar Andrija IV., ali isto tako Pietro Amicio, jedan Katarinin biograf, doslovno je rekao: ta glatka zrna
djeluju kao drago kamenje niklo iz opni svojih mahunara. Upravo sad ta glatka zrna, nadamo se da će napraviti jedno djelo koje je vrijedno upravo takvih usporedbi. Povrće se već dovoljno zazlatilo, uzimamo naš kaserol, po čemu se zove kasule, i mažemo ga gusijom masti. Čim smo ga malo rasporedili, odmah stavljamo zazlačeno povrće, potom na to staviti već gotovu šalšu od pomidora, dakle još jednog povrća koje se kasno počelo upotrebljavati, a prvi put u Španjolskoj, pa onda u Siciliji, ali isto tako preko Katarine Medici i na francuskim dvorovima. Evo, sad kad se povrće sljubilo sa gusjom masti, dolazi sljedeći sloj. To su zapravo sušene svinjske nogice, kod nas poznatije kao buncek. Ali sada, budući da već imamo tamo slanine i ovoga, uzet ćemo samo ove najmesnije dijelove. I njih ćemo isjeći u dosta krupne dijelove. Dok isjećemo, sad se možemo sjetiti. Kasnije se iz ovog načina pripreme razvila i priprema bijelog fažola, bijelog graha, onako kako ga rade u karkasonskom kasuleu. Ovo je sasvim dovoljno kuhanoga mesa i sada slijedi fažol sa njegovom vodom u kojoj smo udali malo i vode od sušenog mesa. Zatim ga pospemo malo još jednim došljakom iz Amerike, slatkom paprikom, malo sve promiješamo, dodamo 2 ljute papričice i na kraju, što je najvažnije, puno, vrlo obilno krušnih mrvica. Dodati ovako krupno nasječenoga selena i sada kasule ne bi nikad bio kasule da nije doslovce pokriven krušnim mrvicama koji će popiti ovu cijelu tekućinu, zgusnuti jelo, napraviti mu jednu hrustu, kako bi rekao Držić, odnosno jednu koru koja će zapravo zaštititi to kuhanje povrća, mesa i našega bijeloga fažola. Eto, došlo je vrijeme da vjenčanje Arija II. I slavne Katarine Medici stavimo u pečnicu pa da i mi proslavimo zajedno s njima. I budući da je bilo toliko uzvanika tog slavnog 16. francuskog italijanskog stoljeća na vjenčanju 1522. u Marseju, stavit ćemo mi i toliko prstenova od kobasica koji će dati još jedan svoj obol tom velikom, ali na kraju i tragičnom vjenčanju. Dakle, europska sudbina graha bila je zapečaćena. I Španjolske preko Francuske, onda Alžira i Maroka, proširio se na Otomansko carstvo gdje su ga počeli uzgajati. Ali sa širenjem fažola zapravo se i proširile vrste fažola. Pa se počeo uzgajati onaj pjegavi smeđi koji je izvorno došao iz Amerike, koje kod nas zovu kok ili trešnjar u sjevernjačkim krajevima, zatim bijeli, idealan za kasule i prebrance, zatim crveni i crni. U tom mnoštvu, naravno, su se izabrali i posebni jelovnici. Ovdje kod nas na Mediteranu, ono što mi zovemo pašta fažol, je zapravo jedan derivat venecijanske spize i poznatog recepta pasta con fagioli. Za razliku od sjevernjačkog graha, koji se priprema tako da se prvo propirja cijelo povrće, a onda se sa suhim mesom kuha taj grah, ili kako oni kažu bažul, kod nas se pašta fažol prvo prokuha, pa se zajedno opet malo dokuha sa suhim mesom, u njega se stavlja pešt ili sječak. Pa pogledajmo kako to rade u šibenskoj konobi Dalmatinu. Danas ćemo pripremati paštu fažol na tradicionalan način. Znači, stavimo prethodno namočeni fažol koji smo prethodno metli da se namoči, prokuhamo, stavimo ga u teću da se kuha. Zatim dodajemo još
malo vode u kojem smo kuhali svinjsko meso. To ćemo pustiti da se kuha. U međuvremenu ćemo nasići svinjsko meso koje smo prethodno prokuhali zbog toga da bi bilo što manje slano. Sad stavljamo svinjsko meso da se kuha zajedno sa fažolom. Znači sad stavljamo još, dodajemo oglavinu. Kad smo sve posložili, pustimo još neko vrijeme da se kuha. Da bi pašta i fažol dobila svoju jednu kompaktnu kvalitetu, mi obično prakticiramo da to radimo sa fažolom. Znači dobro nagnjećite kao pire. To ćemo isto ubaciti u lonac u kojem kuhamo sve prethodno što smo stavili. Dakle, kad je sad ovo zakuhalo, unutra ćemo ubaciti maništru koju smo prethodno zakuhali u vodi od suhog mesa. Još ćemo ovako ubaciti da dobijemo jedan fini miris od lovorova lista i malo papra. Ne puno. Kako vidimo, pašta i fažol su uskuvali. Skinit ćemo je s vatre i odložiti dok pripremimo peštu. Evo ga, stavit ćemo tavu na vatru, dodat ćemo malo maslinovog ulja. U međuvremenu sam napravio peštu od luka, domaće pancete, petrusmena i to dosta dobro isjekao na sitne komadiće. Odmah ćemo dodati pomidore da ne zagori. Pustit ćemo još malo da se to sve skupa prožme, da dobijemo jednu kompaktnu masu. Skinit ćemo ga. Evo ga. Vratit ćemo ponovo paštu i fažol na vatru i sve skupa fino promiješati u teći da se još jednom malo prokuha. Još malo, pašta fažol je spremna za serviranje. Možda je dobro sjetiti se jedne zgode. Naime, glasoviti Lord Byron, najveći pjesnik romantizma, koncem 18. stoljeća je dosta dugo vremena boravio u Veneciji i u pismu svom prijatelju Lordu Montagu u Engleskoj hvali venecijansku puru, dakle još jednog došljaka iz Amerike, ali isto tako i njihovu pašta fažol, dakle tu izvedenicu koju su Mlečani napravili od tog običnog graha. On govori kako su je izgušnjavali sa krumpirom. I tu je zapravo bitna razlika u odnosu na našu dalmatinsku paštu fažolu. Naime, ona se kod nas, ako se radi na pravi dalmatinski način, zgušnjava protještenim grahom. Zatim začinja na kraju sa petrusimulom ili peršinom i ponekad se da staviti i komadiće suhoga mesa. Eto, to je bila ta razlika koju smo vidjeli i ovdje u konobi Dalmatine. Kao što smo već rekli, nije fažol ili grah stigao u naše krajeve samo sa zapadnih strana ili preko oceana iz Amerike. On je stigao podjednako tako i istočnim putem, iz golemog Turskog carstva, što smo već također ispričali, ali on se tako proširio od Perzije do Budima, od sjevernoafričkih obala do Egipta, preko Grčke, sve do Makedonije i priča je zapravo već poznata. Međutim, načini pripreme onog kasulea kojeg smo već jedanput ispričali su na svoj način, na potpuno originalan način bile prihvaćene i u tim istočnim krajevima. Tako da danas kada se govori o jednom opće prihvaćenom makedonskom jelu koje se zove grahće na tavče, možemo reći da je to srodnik istih kasulea kao i hrvatskih zapečenih grahova, srpskog prebranca i naravno grčkih zapečenih grahova. Toliko je taj način pripreme bio rasprostranjen da se on udomaćio i u hrvatskim sjevernim, srednjim pa i u južnim, dakle dalmatinskim krajevima. Međutim, kad se napravi zapečeni grah od ovoga bijeloga, pravoga prebranca, tetovca, onako ga pripremaju ovdje u makarskom restoranu Citus, pod rukom meštra Kaje Zorana Andrijaševića, onda možda možemo i doživjeti jednu takvu gastronomsku poruku.
Danas ćemo spremati jedno jelo koje nije baš uobičajeno za Dalmaciju, ali i tako kao i svako imamo mi svoje varijacije u Dalmaciji. To je zapečeni grah ili gravčana tavče izvorno. Uzet ćemo zemljanu posudu koju ćemo namazati, pripremiti sa malo svinjske masti domaće. Fažol smo prethodno skuhali sa začinima u vodi i sačuvali smo malo te vode od fažola. Sad ćemo na malo masti popršiti, zažutiti kapulu, stavit ćemo malo soli po kapuli da pusti vodu. Sad kad se kapula zažutila, dodajemo redom pancete, malo pečenice. Ovo nije uobičajeno u ovaj fažol, ja volim staviti malo pešta. Dodat ćemo malo slatke crvene paprike i malo jute čili paprike. I sad ćemo dodati šug od pečenja, telećeg pečenja. Dodat ćemo fažol, skuvani, jel? Malo promišljati da se sve prožme. I dodajemo juve od fažola samo toliko da popliva. Sad ćemo fažol pribaciti u zemljanu posudu. Cijela tajna pečenog fažola je u tome da on sada u pečici ispari, voda višak tekućine da ispari i da se kožica na vrhu kroštula. Ovako pripremim fažol, stavljamo u peć na 200 stupnjeva oko 30 do 40 minuta. Već ćete vidjeti prema tome kad ispari voda i kad se on kroštula, onda će biti gotovo. Pa budući da smo našu današnju priču započeli u Vrpolju, možda je dobro da je završimo ovdje na ušću Krke, dakle u Šibeniku, gdje u restoranu Rivica pripremaju jedan posebni način vezanja fažola sa brujetom, vrlo sličan viškoj pašta fažol sa brujetom, onako kako ih priprema Viktor Aras. A taj se brujet naziva brujetin od srdelica s fažolom na mandalinski. Za ovo jelo fažol na mandalinski način sa brujetom potrebno nam je pašta fažol koju smo već skuhali. Zatim nam treba i srdelice koje ćemo obavezno glavu morate očistiti. Uzmemo odgovarajuću posudu u koju odmah stavljamo srdele. Zatim dodajemo narezanu kapulu, kosani češnjak i kosani peršin. Imamo pelate koje smo dobro zgnječili. Zatim mećemo maslinovo ulje, malo octa i bijeloga vina. Zatim će začini soli, papar. Sad to lagano prevrćemo sa drvenom kašikom, ali se mora mišati duže vremena. I povremeno dodajemo malo vode i metnemo kuhati na jaku vatru. Mećemo poklopat i mećemo na jaku vatru da jako zakuha. Kad jako zakuha, da lagano jedno pola sata polako kuha. Evo, brujet nam je prokuo i to naglo. Evo, završili smo jelo i poenta svega je toga da se jede fažol koji se vadi prije i sad je to najglavnije da se odavde ovo veže s tim. I pospijemo sa svježim peršinom. To je to. S ovim pašta fažolom i brujetinom od srdelica na mandalinski u Šibenskoj Rivici završava naša današnja priča o fažolu ili grahu. Stigao iz nekad mitskih Amerika, ubrzo se proširio po svim kontinentima, pa tako i u našoj kuhinji koja je jedinstvena, a opet otvorena svakom utjecaju bez isključivosti prema mirisima i okusima.